Manifestacija Dani Vrbasa koja je sinoć počela u našem gradu, tema je o kojoj razgovaramo sa Vesnom Todorović, direktoricom javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić, Vesnom Grgurević, direktoricom Gradskog muzeja u Vrbasu i Pavlom Orbovićem, istoričarem i višim kustosom. Gospodo, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Dobro jutro. Evo, Vesna, vi kao domaćin da vas pitamo kako je sve proteklo juče i da posjetimo naše gledalce kako je nastala ova saradnja između vaše dvije institucije. Pa mi smo Gradski muzej u Vrbasu i naša ustanova, javna ustanova Muzeji i galerije u Nikšiću. Mi smo prošle godine potpisali protokol o saradnji u avgustu mjesecu, onda smo u septembru mi imali izložbu Svjetlo-crnogorsko oružje u Vrbasu. Sada oni kod nas gostuju sa 5 programa, što na neki način govori o tome da mi utemeljujemo polako tu našu saradnju, mada između Vrbasa i Nikšića saradnja postoji odavno. Nikšić i Vrbas su gradovi pobratimi, a mi smo ovu našu manifestaciju planirali prije nego što je opština krenula sa danima Vrbasa u Nikšiću, ovom manifestacijom, tako da smo mi sad to dvoje spojili. Tako da mi imamo naše muzejske programe, a na te muzejske programe se nakalemljuju dalje dani Vrbasa, koji mi imamo još program danas u organizaciji muzeja, a Kulturni centar iz Vrbasa i gradonačelnik Vrbasa, oni dolaze za koji dan i 10. i 11. maja. 10. maja imamo gostovanje pjesnika Blagoja Bakovića i Miroslava Aleksića, a 11. maja kulturno-umjetničko društvo i orkestar iz Vrbasa u našem pozorištu. 12. maja smo svi na litiji i to bi otprilike bilo to što je planirano za ove dane. Evo, Vesna je... Obje Vesne. Vesna je rekla o čemu se radila. Možete li vi malo više o aktivnostima, šta je bilo sinoć predstavljeno, šta će u narednom periodu biti predstavljeno našim građanima? Prvo, zahvaljujem se na pozivu i na prilici da možemo da predstavimo našu priču. Gradski muzej gostuje u Nikšiću prvi put i u stvari se mi nadovezujemo na tu dosadašnju saradnju koja postoji. Ovo je samo još jedan oblik razmene kulturnih sadržaja, znači u pitanju su muzejske izložbe, jedno predavanje i jedan muzičko-scenski performans. Juče smo imali priliku da u sali Tehnopolisa otvorimo izložbu o vatrogascima, gde su autori kolega Pavla Orbović i Boro Vojinović, istoričari Gradskog muzeja. Mislim da još tokom ove nedelje možete imati priliku da posjetite i obiđete postavku. Održano je predavanje na temu kolonizacije Nikšić-Vrbas, zapravo Nikšić-Vojvodina, sa naglaskom na doseljavanje u Vrbasu, gde su se istakle te veze koje postoje već gotovo 80 godina između ova dva grada. Nakon predavanja, znači imali smo priliku da slušamo razgovor gusala i tamburice kao muzičkih simbola Crne Gore i Srbije, odnosno Vojvodine, gde su Bor Vojinović i Suknović Radomir na jedan jako zanimljiv i neobičan način razgovarali kroz pesmu i zvuke gusala i tamburice i to je stvarno bilo nešto što ja mislim da sada nije viđeno ni kod nas u Vojvodini i nadam se da ćemo imati priliku ponovo da ih čujemo. Danas u 19 časova otvaramo još dve izložbe, jedna arheološka izložba Tragovi i poruke, bavi se arheološkim istraživanjima srednjovekovnog Vrbasa. Vrbas je jako ponosan na taj deo svoje prošlosti jer je arheološka istraživanja potvrdila su da grad ima jako dugu tradiciju, odnosno naselje, i ono što je posebno važno i što uvek naglašavamo, srednjovekovni Vrbas, Orbas Palotaja, prvi put pominje se 1387. godine. Vlasnik tadašnjeg poseda Orbas Pavlota ili srednjovekovnog Vrbasa bio je ugarski palatin Nikola II. Gorjanski, koji je bio oženjen Teodorom Lazarević, znači ćerkom cara kneza Lazara, odnosno sestrom Stefana Lazarevića. I to je podatak
koji zaslužuje posebnu pažnju i neka dalja istraživanja što istoričara, što arheologa. Dakle, Nikšićani imaju priliku da vide priču o tom srednjovekovnom Vrbasu, rezultatima istraživanja i bogatim nalazima koji su plod dugogodišnjih istraživanja početih još 1984. godine. Druga izložba je izložba o fotografijama jednog znamenitog Vrbašanina. Reč je o slikaru Jožefu Pehanu. On je začetnik fotografije u Vrbasu. Imao je fotografski atelje i njemu su fotografije služile kao predložak za izradu slika. On je živeo od 1875. do 1922. godine i njegovo stvaralaštvo je nešto što je jako važno za kulturno nasleđe Vrbasa, njegovo slikarsko stvaralaštvo, ali i fotografija koja je zabeležila jako važne momente koji su bitni za istoriju grada Vrbasa. Evo, Pavle, ako se ne varam, Vesna je rekla da ste vi imali predavanje, odnosno na temu kolonizacija. Kako je tekao proces kolonizacije u Vojvodini, odnosno u Vrbasu? Pa, sinoć smo na predavanju se pozabavili, da kažem, detaljima iz ove teme. Kolonizacija je jedan proces koji se dešavao odmah nakon Drugog svjetskog rata, gde se stanovništvo iz dinarskih krajeva preseljavalo na prostor Vojvodine, jer u Vojvodini je došlo do jednog, da kažemo, demografskog vakuma, gde su se podunavski Nemci u tom periodu, znači 1944. kada je došlo do oslobođenja tih krajeva, iselili. Neću upotrebiti jedan malo, da kažem, grublji naziv da su prognani, jer bilo je onih koji su po svojoj volji se odselili iz straha šta će biti nakon rata i sada se stvorio, znači, jedan vakum u kome je praktično iseljen i prazan prostor. I nova narodna vlast koja je tada uspostavljena, ona je odlučila da se sprovede agrarna reforma i kolonizacija. Tom agrarnom reformom određeno je zemlja na kojoj će biti naseljeni novi kolonisti, odnosno stanovnici iz ovih krajeva. Konkretno, za stanovništvo Crne Gore određen je reon u Bačkoj, pošto imamo, znači, u Vojvodini Bačku, Banat i Srem, znači stanovnici Crne Gore dobijaju Bačku i konkretno u ovoj priči stanovnici Nikšića su se naselili baš u mesto Vrbasa. Taj proces je tekao tako što je to sve bilo organizovano i moram naglasiti da je ova kolonizacija, jer mi imamo i kolonizaciju između dva svetska rata koja je provođena od 1918. do 1941. gde se takođe naseljavalo stanovništvo u Vojvodini, samo malo na drugačiji način i naseljavalo se i u južnim krajevima, znači Makedoniji i na Kosovu i Metohiji, ali u ovom slučaju ova kolonizacija je bila mnogo organizovanija. Stanovništvo je u ovom slučaju dobijalo kuće prethodnih stanovnika koji su tu živjeli, stanovnici su dobijali zemlju i oni su se ovde formirali upravo ovako po zavičajnim grupama. Kad kažem po zavičajnim grupama, podrazumijem da su se, znači, stanovnici Nikšića naselili u Vrbasu i eto, o tome sam i sinoć rekao da je zanimljivo da idemo na još manju zavičajnu grupu. Znamo da oblast Nikšića obuhvata Banjane, Goliju, Grahovo, Oputne Rudine i, znači, tako su se i po ovim manjim rasporedili po ulicama i evo 80 godina kasnije mi danas možemo, Nikšić u malom jeste, mi možemo da prepoznamo, da se prepoznajemo još uvek po tim zavičajnim, da kažem, odlikama. Nikšić i Vrbas su gradovi pobratimi, ako se ne varam. Od koje godine, evo, za naše gledalce koji... Pa ja mislim negde od 60. godina da je, ajde kažemo, formalno je napravljen neki sporazum o pobratimstvu, ali od 45. od onog momenta, znači, kada su prvi kolonisti otišli ovde, postoji jaka veza. I hoću da vam kažem da postoje stalne posete. Sada računamo da je prošao jako veliki broj godina, 8 decenija, nije malo, svedoka kolonizacije maltene i da nemamo, ali pazite, druga, treća i četvrta generacija i ovde i tamo se posećuju i te rodbinske veze još uvek onako žive. Jasno, i sa saradnjom vaše dvije institucije, to je još, da kažemo, pojačano više. Je li tako? Naravno, mi, evo, sledeće godine će biti 80 godina
ne, nego za 2 godine. Tako je. 80 godina otprilike tih veza i naravno čovjek kad dolazi na neku novu teritoriju, on sam sobom donosi promjene, a i mijenja tu sredinu i on sam se mijenja. Tako da, Pavle je to istakao sinoć, da je tu stvoren jedan novi identitet naših kolonista u Vrbasu, tako da smatram da to što oni imaju, pogotovo u tom tolerantnom odnosu prema drugome, da mi možemo mnogo od njih da naučimo i to je za nas naravno dragocjeno. I sada za ovaj Spasov dan jedna delegacija iz naše opštine, pošto je to slava njihovog grada, će ići u Vrbas, tako da se te, da kažem, veze učvršćuju na svakom nivou. Prvo na ljudskom nivou, na bratskom nivou, a onda i na kulturnom, ekonomskom, ekološkom, turističkom, tako da stvarno autistične kulture i autistični ljudi nisu nigdje prispjeli, tako da jedna otvorenost je svima potrebna i ja u tome vidim veliku prednost i za nas i za Vrbašane. Gospodo, nažalost, nemamo više vremena, ostaje samo da pozovemo sve naše sugrađane da posjete sve izložbe, odnosno ovih dana vidim imaće dosta aktivnosti. Vama hvala što ste bili gosti ovoga jutra i naša ekipa će biti tu da isprati sve događaje. Hvala vam.